Iko 0.1. Because they give so many people expectations and you can't blame them. Don't you know you go na bia ciga na tio ngirira andu ta magana meri maundu no higi o marutire ku murata wako wekagira mundu campaign ndiko mugwetai yana yanite ngari na murata ucio wake ni ngirire MCA no ureigireire gakari kauma higa ono muthio no guo gatuire gatire kehera hau na athanite 2017 na ukire mundu na yanite nyumba yake icoro billboard nyumba ikoyane billboard ya muteti na kione acoka heo mbeca cia kuhakarangi ungi riu eherie thaici raugo muteti ucio ni aragurire ona andu aria mabrandite ngari cia muteti wothe wagoire ri ti andu aingi namba yao marathire kugarurirwo ngari na marahakirithio rangi au riu gwicoti ni ukwibanga au riu gwicama na 10 munene riu ni munyitanu na maundu mangi no ndaiwe muteti uragoire na arathie gucokeria machief campaign ake ngatho Mombatha ono ni maragoire ucio ni mundu onako dana ingira ri ari ona matanya ni agacoka next time no reke ngwire atiriri mundu gwetanira ithia gucokeria ngatho gukira mundu wihituki mundu gwicwo mutiuranitwo no riu na wandu nao ri you see ona ithio no ithio tuthukagia siasa ithio riu aikia kura with expectations mundu mwamuthuguna ura expect you akere thaa ciga na mwamukaburia mwamuria wega kwanja riu reke magie bodyguard ni matire maragia gitiri na bodyguard ri matikoya hau itura ati ni kamuhuria mui they get very mean looking people wachabiage bodyguard muthamburu ndigito hero ni ndio anagirira lori-ini unaona lori hapa na lori unaona hapa toa changa hapa hebu peleka changa huko enda kwa lori leo dikahenya wajiri chief campaign atawangoiri we ora si wangoiri tha ici ni ari handu he atakirete kiana magoire people who are in the campaign teams okodo nefanga na kironire hau ri things might change very drastically very kana we ko mundu mugi ukuhota gwi position riu ikuria thiini atia ingi we heck with position na gubatarania ngiajugirie from the beginning umenyage we hairakiini wiha where are you timo cia campaign ri munene wa waingira giti-ini ri mahana mitingoe kurengana mahana njagathi kurengana mitingoe mahiga-ini yasi gitoero ri gitoero tuona taranyitanira na mpinzani witu na ni ona twika campaign we ni athia kundu ku mundu ucio ngimenya uria kwamba kwehera gukuri he maundu ararugamia ona mawira munene tutuire tukura mundu ti witu mundu tarora polling station yake awagire kura cigana tarora maririkana mwezi mwe MC gitoero aki MC he ni ahitaniria kiuga handu akuga nguku akiuga wa ng'ombe andu thate mundu ucio riti gutumwo na munene tukura andu tuiguaga kwa ndo iguaga mundu ne utumoka gwa kiu kiroka rwiri twanjia kwarana 27 ai tunarira 27 mhesh mundu kwanja thukitie ritwa muno guku no menye mundu ukiriekaga no kuria riaga noni ararire wa nguku makarenga na mitangwe namaragana mitangwe akwa gietha riu influence we wambe wehere it has happened to me I know these things you are an elder I'm an elder Shazi marenga na mitingwe nigetha nake uyu mweherari arehe andu angi manipulate
na sako enyihe sako ya andu mara demand bakuri sako no nginya enyihe bakuri tie uthiururuka muno no cio bethe wanjagia national oka ikuruki nginya ward level yes no nginya riu sako enyihe demands inyihe oka muikitio nja isi waiko wari campaign ya mwechi mwana ni akingirire ri wathia matura uguo kuona ikundi kiri aigira ni ugukorwo entitlement nene muno ya gwitia kindu ukiririkanagia mwechi mwa thabari mwanathi kundu mwana ugiririo kundu mwaigatithirio no ri mundu thare na ruu ri oka da ukona demands nyingi. That is already, he does not know the struggle. Yes, he was not in the struggle. He doesn't give a hoot. He's okay with whatever. Riwe otirokirikania mwecimu ngondo mwanyaririo mukiurira mbembe ine. Orikana ye mwecimu agiato mondo atarenda kuigwa. Mhesh ni ali kanzo kinywa shanga ali akarugia. Wewe utaenda bio. Utaondoka kwa tipu. Utaenda. Utasoga luai. Mwecimu orikana wakiruta ira toka tindika TX ile yako. Toka hapa. Mhesh ale nika yetu kala kwenda atuwe campaign. Utaenda. Wewe utaondoka. Utakimbia sana. Highly likely. Mood wa igrani yaka overhaul ya team. So ni kore tofauti ya riri. Team ya utongoria na ya campaign. Underline that. Yes. Ni kore kurani nene muno ya mobilizer. Tore uko na MC wa Katenle na andu agutongoria na management team ino me kindu bara formulate ni management team niwe campaign guthiikira ira tathi wetagi urehagwo hau ni mwahi waku actually some of the best campaigners are very poor managers, horrible managers because they never have any order. Na they are very unconventional. And most of them, unfortunately, don't have papers. Adu maba gushugirwo hau. Mundu wina certificate ya form 4. Okona group ka ibakera. Riu bona ngenda kumuteithia tatanjira kumuteithia. Ngenda atiri mane mawira ma public service mane netu. Marendwo ki A level. Tini yo ne thirikari. Tini ni watho. Na uri ndatuika mundu munene, mundu wa kurumirira watho. Riu ndi custodian ni ka watho. Tiri aturatengera ukurunyi ni icagi na nduthi. Ukaigwa mundu oria certificate ya computer no yawe. Asa ukaigwa atiri. Inyagia na hau aria mena certificate. Mundu ena C guthi na iguru. Fatigara haya. Girumo ne tofanga tusemanagia Saturday. Maheni. A lie. White lie. Hiyo ni uongo. Uongo. Tusemanagia Saturday tukamenya turirikanagira. Mugathi Saturday ya mbere muthinjirwo mburi. Ya kere mukora AP hau. No yamfanga akamwira atiriri. No mwono uria wathie. No tondu muri andu akwa mwike o na mujigwa tondu na nyure mwe mutire matu muthie muthondeke kambuni ni moigwa muthondeke kambuni kana muri register muri a youth tumunira mukuona mbeca cia youth fund muthamia ketatu o muthondeka kambuni mweteire mbeca cia gaf revolutions eats its own people. Take it to the bank. Ni kuri gurani na muno ya campaign team na management team. Na maita mana mege campaign team de promoter wa tuweka management team. Campaign team ya bako yo sabbatical giya the next election. Na di guarantee ni wa akoro githurano kiu ki. Nikio igwa ngano cia riri. Modo fure muno amwethera gite guku ona thimu ndatuoyagira ni ikuhorio nginya koba yakwa yatarukiire kambe-ini ciake thimu ni mukwa kuoerwo ena ni mugutumangirwo tu template can't talk right now SMS in a meeting call back later
na oya to hihi nĩ arĩikara age namba yaku aona nĩ arĩra oye by mistake rĩ mhesh nĩ gĩtoero gĩtoero reke ngwĩte ndĩ mbunge reke ngwĩte gĩtoero sawa nĩ gũgwĩta kame buroko. It happened, Manenga. I know. Shaz. Te va a quedar la foto.